Ngizwe mfokamthuni. Mfowethu. Namhlanje kunendaba engifuna sibheke. Ngifuna sibheke le ndaba ngoba abantu abaningi bayakhuluma la ngaphandle. Ngifuna sibheke indaba ukuthwala, yini umehluko phakathi kokuthwala nenhlanhla. Ukuthwala nenhlanhla. Lo muntu cha wathwala. Lo muntu cha akusona isethwalo lesi. Inhlanhla yakhe okuzayo. Ngifuna sihlukanise lapho uzobeka umbono wakho ngibeka umbono wami sibheke ukuthi kahle kahle sihlukanisa kanjani lento ukuze abantu sibe mbulele emqondweni wabo but before maybe siye lapho kuyofanele sinike abalaleli ithuba lokuthi basende ama voice note nabo baqale basibeke bakhaze bona qale before thina siye lapho ukuthi kahle kahle yini umehluko phakathi komuntu othwele nomuntu onenhlanhla yakhe okuzala ukuthi cha lo muntu he or she is a hard worker and futhi it's just a lucky nje yakhe okuzala inhlanhla yakhe okuzala noma hayi cha le ndoda le amandla ayo extra and siyabona ukuthi isethwalo lesi because kancane akekho kunomsebenzi awenzayo uhlabile kancane kunento ayokhuluma naye emfuleni kancane kunento akhuluma naye ebusuku kuno basket kunendlo ethizeni angangena umuntu kuno basket ahlale uvula uyajuluka lo basket izinto ezinjalo nje sifuna ukubheka lokho ukuthi balaleli sicela nisitshele nini ukuthi nisihlukanisele kuqala ukuthi yini umehluko phakathi komuntu othwele nomuntu onenhlanhla yakhe okuzala 0659337172 0659337172 0659337172 njengamanje ake ngithathe umama uRibs Maripana Dokotela Rebecca Malope uzobe khona Sunday lapha emahlabathini ezo sinika umthandazo omkhulu kakhulu nansoke ingoma yakhe kodwa ngicela ungisendele voice note while sisalokhuza njengamanje ingabe more than 30 seconds Ngidi kakhulu nibuye la ku Instagram lento nibuye nikukhumbula ukuthi ngiyazi okokuqala ukhona ongibuza ukuthi Dr. Kelly to do deliverance angizazi lezi zinto mina deliverance angiyazi yini leyo mina sikise phela sibuye sibaleke yini deliverance it's a topic for another day but ke well then ngiyinsimbi engahlula lutho mina ngiyayenza ngiyazi yini kodwa utshwala engaphuzi utshwala ngephuzi ke deliverance ngiyadeliver ya phela uthola lapha angithi uDavis Slay Queen uthola ama Slay Queen ke futhi afuna ukuthi ke udokotela abukwazi ukuthi abe auto online ukwazi ukudeliver endlini yonke into ukwazi ukuyitracer udokotela abe ne-app nje elokuthi ngathi online store yes He's in Slay Queen. Slay Queen ibiza udokotela ukukhehlelezi Uthe kukhona nama Slay Queen. Yeah, ama Slay Queen la. Nangu lo muntu engibele sithi deliverance from spiritual husband. Spiritual husband. Hey, suka lapho. Hey, angiyenzi leyo nto angiyazi le kunjani. Hey, imani ayi deliverance angiyazi uBushiro enzayo. Hey, mina angiyazi leyo nto le. Umfowethu uBushiro uyayenza leyo nto. Okay, ake sibona ama voice note bathina abantu mabesenda ama voice note wabo. Hayi umuntu nje uthwele uyabonakala ngokuthi uma ehamba emhlabeni izinto zakhe iphela zonke wathi bakahambe emhlabeni futhi ke mina ngibona nje umuntu ongathwele onenhlanhla yakhe njengoba inyanga ube isichaka Manya funa ube nesigwili ube isigwili inhlanhlweni kwabantu bakini abangasekho bakunika umsebenzi badlile lo muntu ngibonga isitulo qhamuka umuntu ugoqa imbozo ukuthi uzofika ekhona ke baya bontate akidlulise lona mo naka mkhokitse kwankading anangishibhadala wala ke mtholo ranking hangata batla tšhelete bontate Dr. Kiselezi wona tla kene la o ba ngaka motana le lehlono yena ke mtholo ranking ke ntwe ana le nyona ya tlhago ke ntweting ona le ntse tsela mo phelo se le ranking so na bonneteng ke lehlono re ya tate wona batate mbona doctor Mbona nginelapho nobaba ongizwa mina ngokwami ukubona umuntu othwele nomuntu ongathwele umuntu othwele ngangizwa ngathi okwakhe ukuphumelela noma bephumelele kodwa izinto zakhe ziyashesha ukuthi zinyamalale akabi nankinga futhi nemali lo muntu loyo umuntu ophumelele umuntu othwele
kodwa umuntu ongathwele yena okwakhe uyakusebenzela ngaso sonke isikhathi ukuthi imali yakhe imihamba engahambi noma kanjani imisebenzi ebe nebudget. Lo ongathwele imali yakhe ayibi nebudget ivele imane isebenze noma nini noma kanjani. Ngiyabonga. Ashu dokotela nawe babungizwe Mchunu nawe nkosazana sibudubudu kunene. Cha udabeni lokuthwala angazi lutho mina kulezi zinto kodwa nje ngasekhaya ngeke ngisho ukuthi ungalaphi kwakunobaba owayedumile nje eneyidolo ecebile impela enengcebo kakhulu simbona ukuthi hayi udlweli kaBhondo lapha kodwa wayeneyidolo manje ke inkinga yakhe kwakhona indaba ezazimlandela ukuthi uma ke kwahlwa nje unquma abantu amakhanda. Lokho ngaze ngakufakazisa ngomunye umngani wami angathi yena owake waphunyuka sebembambile sekuhlwile abaleka wazi wafika kwaxoxela bengithi nje namangidlulise lokho kodwa ke cha abanenhlanhla abakhona futhi ukubabone nje ukuthi cha ngoba abalandelwa phunga bona kuyayiphumelelela nje kahle. Ngibongeke lapha e-studio. Yabona uma umuntu ethuthwele ngiyakutshela ojabula ngoba sho ukuthi usumhlulile ngokwamanje. Angibingelele ekseni. Ngazi ukuthi mina umuntu othwele umuntu osuke ekhombekile ukuthi enze izinto ngoba mengazenzi lezo zinto asuke ephoqwa zona ukuthi azenze. Yonke into yakhe yafadalala ngisho amandla nephiwe ukuthi uzolapha ngawo mengahlabi engazenzi yonke into yakhe yafadalala. Kanti umuntu onesiphiwo into esuka kuyena ngaphakathi ihlezi ivuka nanoma inini. Uyakwazi ukulapha, uyakwazi ukuphilisa, uyakwazi ukuzenzela yonke into, uyakwazi ukubona yonke into nje yakhe iyahamba nje kahle. Iflowele mayithandazile wakhumbula okhokho bakhe nedaba zakubo wakhuluma nazo ngendlela yonke into yakhe yamlandela iba kahle. Alright, siyezwe ukuthi abantu bayabeka but ukhona omunye mani esingakamdlali ngizwe. Enye indoda esingakayidlali eyangihlekisa kakhulu. Yabona le moyidlala uyambona ukuthi angazi noma ufuna ukuthwala aphinde abe nomona phakathi aphinde axakeke angazi but abantu abazosho ukuthi le ndoda kahle kahle yayiqonda ukuthini la awulalele lo muntu lo. Sanibona ngikhuluma nomsomi la uNomdayi. Inenkinga la ngakithi kunomuntu osatshwayo kakhulu onama bodyguard onama security kodwa manje uyasondela kakhulu kubafazi bethu. Manje ke ngale kokumcupha uma ufuna ukuthi nje mhlambe ube umuntu nawo osatshwayo odumile ngokuthi wenze imanga ilona lubo uhlobo lwemanga mhlawumbe umuntu elingamndwalisa ngalo. Cela ukubuza nje lapho ukuthi mawufuna ukuba nezimanga usakhe njengokunyamalala mhlambe wabona ungatholakali ubonakali ushintshe ube orange noma ube ikude noma uwazi ukulwa izinto ezinkulu nabantu abaphethe ibhame ezinkulu wedwa. Ngingangisiza kanjani? Ngiyabonga. Nomdayi lo khona la eThekwini. Ungamnika le nto. Ayikho. Uthi ufuna uba iqhude nje. Ufuna ushintsha abe iqhude asatshwa abe orange. Cha uba umuntu lo angazi. Mana shuthi yikho kwale ndoda isondela kumngayo kuba yena ufuna ukushatsha abe iqhude. Manje ayivumele umuntu. Hayi kumfazi ongamelana le. Abona yangihlekisa le ndoda. Le nto yakangazi nomona phakathi. Ufuna uba iqhude, ufuna uba yiyo yonke into nje. Unomdayi ufuna uba iqhude uyavuma. Akabi iqhude simudle. Awu uzolidla. Uzokhala ekhanda lakho. Yabona orange ke leli romo because bazomudla. Right, bafowethu nizwile abantu babekile. But ikhona eyodwa engiyithandile the first one lo mama otheni
but the first one esidlalile la abeke khona ngendaba yokuthwala and then waphindwa wabeka ngenhlanhla yakhe uthe ayikho inyanga inyanga zazazi ukuthi makuthiwa umuntu uyinyanga indoda yesu isicebile noma iphumelelile because yazi ukuthi iphatha into zenhlanhla so ukuze sibone ukuthi into zakhe zenhlanhla ziyasebenza ayiqale kuye nje uze wabeka wena wathi wena cha lalela umphothi uyazi ukuthi iqiniso lelo ungathi uyinyanga kanjani ungaphumeleli lisuke lokwedelela nelidlozi lakini ukuthi wena unizophumelelisa abantu ufica laphana yagashokolwa imbadada isole nje sipikili sokufasa intshaspela embadada lana nemkeke engaka igoqa imboza ngesandla ithi mfana usufike khona uzowina lotho ke manje ungenela bushawa ikhanda lapha lobunungu hayi ukuthi khona imithathu naye esile manje lo muntu bese shinjalo into enkinga lapha mntaka baba iqala la lento iqala kuthenini bengena noma ngabe ubani umuntu oyinyanga kufanele ube nesiphiwo ngenxa yokwanda kwepopulation ukuvuleleka kwamathuba kubantu asuka lapho kwasabantu besola amathuba emsebenzi ifana nsena lento nomculo uthi nje umuntu olambile nje vele usiyacula ongazilutho nayo libhimba sengu DJ kuyasa ngakusasa uyambona umuntu laphana akazi lutho namanje ke inyanga eziningi zingama fake ayilandeli iphiwo zoyisemkhulu ngenxa ngenxa yendlala indlala ngiyayisaba mntaka baba ngoba sidla sikhona nje ngenxa yendlala bese siphinde futhi sihlukanisa phakathi ukucindezeleka ubumona ukungazi lutho kanye nokusebenza kanzima uyayibona lento ekuthiwa i-hard work and discipline ukusebenza kanzima ngihlala ngikusendela ama message futhi nama voice note ngitshela ngithi mina imfowethu kade ulala nini njengoba namanje ungalele nje umuntu othwele ngeke ahlale engalali ngo1 angaphumuli uyazi vele unemali azoyithola isinoma sikanjani kodwa konke okuningi ngapheko siphiwo naso usebenza kanzima kodwa ngoba siphila emhlabeni womona vele sizokukhomba ngekhanda njengomkhunkulu nathi siyakhonjwa nje emakithi esikhonjelwa yini na umona wamavila kwenziwa yini sonke isikhathi esiningi umuntu nje okhonjwayo uyathi uyambuka lo muntu usebenza kanzima uyayipatanisela kodwa umona bese uyaqhubuka abantu bese bethi ke khona into eyenza ngayo noma usathatha idlozi bese usehlukanisa kaphathi kokuthwala ke mfowethu lana kufike kube negunundi emsamo bese kuba nani na nesiphiwo somntazana nasenhlanhla bona manzalo indoda eyakwazi ukuthi uqoqa umsamo wayo khona lento ekuthiwa inkatha yomsamo leyo nto leyo isasithwala mawuthi uyayibuka emndenini khona isithwalo esihle khona isithwalo esibi manje lana futhi sahlukanisa ngokuthi uyabuka abantu bangubani mangangibuza uvuso nzombane ongcumane osomashi hayi osomahashi osomasho omnyama ubabuza ukuthi yaqala kanjani into beshuphulumino kanjena ngoba bethathe isitho somuthi isicubu somuntu ephila sithathe siyogcitshwa sibayeni kwaba umkhuba wakhona kwaba wagcina lo mkhuba wakhona usulisiko la wonke umuntu ongubani mawuthi uyibuka leyo nto leyo abagcabile yabona thina nje emachuna amaningi awabona ngonsinsi la awazi lelo gazi lisuke lihlanganiswe nampandeni kwathathwa kwahlanganiswa kwabekwa laphana bakhiwa labantu babe inkatha umsamo wabo bazazise ukuthi bona bangobani masikhuluma ngosinga kunosinga lento ukuthi ngizongivukela usinga impande ethize okuthungwa ngayo amanxeba angithi insizwa umazi yempini bese ke zidla intelezi strong kakhulu ingakho kubalekile lalento yokugeza makade beyempini abantu bobulala abantu benzani emvuna kwalokho mangabe ugwazekile kwavuka inxeba bese uthungwa ngosinga amanxeba lawa empi yabona manje ngalesikhathi ke usubuya ususekhaya noma eke uzalwa lo maqhawe ayikade ezilile engangena emalawini abuye emalawini bese buya nalentelezi nalamanxeba oyihlomkhulu ababelela izwe lokhokho bethu emvuna kwalokho benzani na bese bezala wena ngalesikhathi wena ngithi mina noyibani eke somdlebe ubani wena kabani bese kuvuka leya ukulumela uluhlanga lolu seluma kuwe manje sekuvuka yini na sekuvuka usinga into enjengaleyo uma ngabe ubuya ke uza enhlanhleni insizwa nendoda ewusebenzela umsamo wayo ingakho kuthi umuntu onenhlanhla kahle ngesizulu sakithi kuyekuthiwe ke
umsamo wakho uyakhanya wabona ngisho amakholo kuliwa lapha ko Iraq kuthiwe ke kuphuma ibhomu kanjena abasindile babonga oyisemkhulu babo ngoba ngesizulu sakithi uma uphunyulile wanenhlanhla wasinda entweni ekade ihlasela noma isigameko kuthiwa kubongwa oyisemkhulu bakho ngoba yibona abakuvikelile nenhlanhla kanjalo umehluko wenhlanhla nokuthwala unhlanhla uNkulunkulu mayomupha umuntu akamephuca inhlobo noma kanjani bese kuba khona inhlanhla ehamba nokusebenza kanzima kunomuntu nje la eSouth Africa owasibozela esokela kuJomo Cosmos wageja wahlaba abantu wazowufika phesheya waba ukapteni wazozophatha ibhande ngisho nga 2010 World Cup inkomo yokugcina nci kodwa ngoba ihard work waphindwa wanenhlanhla uAaron Mkwena yini iliphi ibhola la kanadlala uAaron Mkwena alikho intobo kodwa lo muntu wahamba wazofika phesheya kwelwandle Hamuntu uyabona njanga leyo uyabona so ke lo akho talent lapha ayikho into ethiwa italent ayikho lapha yabo into ekhona lapha idiscipline nenhlanhla hamuntu uyayibona ke lezo zinto ngifuna ukubalinganisela abantu ngezinto esiphila ngazo thina abantu la emhlabeni kodwa yini na bese ukuthi ke izithwalo ke ezimbi ke manje ke izithwalo lezi ezithatha siguqula umsamo zonele abanye abantu abangeyona ingxenye yalokusebenza kwakho zonele abanye abantu bese kuphinde futhi wena ungayilandela imkhawulo yihlomkhulu kodwa lapho konakala khona kakhulu ke ekugcineni abantu beze behlonyekiswa abantu yini na konakala kithi kehlelisi uzele mfowethu kusasa mawubuka iSulumane ingane yalo ngishaya isefo nansi la eno 3 years lokho liphebeza kancane litshengisa ukuthi mntanami ngenza kanjani ke ukuze mangabe ngelinye la ngehambe emhlabeni azi ukuthi ubaba mina ngahlala naye kulesi sefo ngino 3 years ngayikho inhlobo yebusiness engayazi la ekhaya bese ukuthi mangaseke emhlabeni wazothi ukhehlezo ubethwele kanti obesebenza yedwa hayi ngabo soluthina sabatha hayi indaba akahlehle umfazi ayihlehle lokunjani akahlehle izingane sazini nazini nina ngifuna ukwazi amawili ngifuna ukwenzani izingane mangabe seyihluleka umsebenzi kwenzakalani na bese kuthiwa uthwele akuthi uyabona umehluko phakathi kwalapho ukuthi izo business elingasenayo manager eqotho eyaziyo ukuthi ufanele kwenzeke kanjani asifundeni ngamaSulumane thina abantu abamnyama ke singama ambulance sizicisha umlilo singama breakdown indodana yakho wahamba nawe ugibela entabeni yini ikhehlelezi na wafika phezulu kwentaba wathi mfana wami uyabona umhlaba yini le umhlaba le uyifundise ingane yakho ubudoda kungonakala ukuthi ingonela utho uyifundise ukuthi kunento ethiwa umuntu esifazane mntanami oyokhuluhlangane nayo inje nanka amaphutha engwenzile mina mfana empilweni hawu baba khona manje sisafine angithi thina sinenkolelo ezububhukubuku singabantu abamnyama angithi manje into lezi eyenza ukuthi wazi ukuthi amaphutha okwenzile njengamanje sibishiswa amaphutha wababa sibishiswa amaphutha wabamkhulu bethu kodwa manje thina ngesikhathi siphila impilo yethu siyenjoya senza ama-fat veterans ngalesikhathi senze silungiselela laba nathi yashaya emvelo kwalokho bese ngifuna indlela enqamlelayo sengiyathwala mfowethu feel umuzi yabona bengithi kuyasho namanje kunalento ethi uyindoda feel umuzi uyindoda ngizwe uyindoda ngizwe mfoka Mchunu wayibeka ndoda wayihlahlela wayithatha wayibeka lapho wayiqala enhlanteni wasuka wayisusa wayingenisa esethwaleni mina ke ngizochaza ngesethwalo isethwalo simbi kakhulu because ngiyinyanga isethwalo sihle phinde simbi kahle I wouldn't recommend ukuthi abantu bathwale because bathe sihle sokuthi asibulali ukade ke masingabulali isethwalo uma singabulali definitely sure edlozini sizoyenza ukuthi si twist around izosebenzela wena wedwa ijike futhi abanye abantu lingabasebenzeli so abantu abangalingi bayithathe indlela yesethwalo isethwalo sihlala sifana necontract sikalele ukuthi sizosebenza isikhathi esingaka ukumbuleke ukuthi umuntu othwele uselfish uyicabangela yena yedwa ngoba lento izosebenzela yena yedwa abanye abantu ngeke basebenze ngisho sedlulile emhlabeni ziyahamba izinto zonke angithi ukuthiwa ziyahamba izinto zonke ebese sala abanye bestrugglisha benganalutho kanti umuntu oza ngenhlanhla nje esebenzela izithukuthuku zakhe but manje yangidida le yenhlanhla ngoba yazi masudlulile emhlabeni abantu badidwa yifa badakwa umbuso mabedakwa umbuso bayayixhaphaza impahla yakho lena seBhayibhelini kuyakhulunywa lapha ngabantu abathathe ifa balidla mayidla yazi umuntu odlifa umbone sehamba ngeLamborghini ngoba akayazi ukuthi imalini uvela shaya idudla
athatha hamba ekumantombazana koCubana ayiyele laphana ngoba akazi ukuthi lento ehamba egibele pavement uphuzela phakathi emotweni kuyachithwa yonke utshwala yonke into ngoba akawazi ukuthi lo muntu isebenzele kanzima kangakanani yabona nje ingane zakho uma ungayinika leya moto yakhe X6 zingayichaphaza ziyichaphaza ngoba azazi ukuthi ubabe bengalali ebusuku esebenza nzima zona azazi ukuthi nje will just drive the car sihambe kodwa nje into esisho ukuthi abantu they need to try to respect izinto futhi basebenze nzima ayikho impumelelo engasetshenzelwa kanzima wonke umuntu ophumelelayo kufanele adlule ezimeni ezinzima futhi asebenze nzima udlithi ukuthi zakho naseBhayibhelini lithi iBhayibheli wesilisa noma oyindoda uyodlithi ukuthi zakhe owesifazana yathi inyoka sibarobhile kwathiwa uyoteta kabuhlungu atete abukho ubhlungu obeyozwa umuntu wesifazana obudlula lobo obeyozwa umuntu wesifazana 9 months ephethe umuntu ephethe umuntu esiswini sakhe ajika tete kabuhlungu into vele uNkulunkulu akayidala ukuthi kufanele sisebenze kanjani kanzima but abantu sebefuna ukuthatha indlela elula leyo kuthwala kanti bafowethu kunzima ukuthwala ugcina usuphithanela nomqondo usididwe izinto nasebusuku ungasalali ngoba yilezinto abantu akabayiyekeke leyo nto isikhathi sethu njengamanje 5 minutes before 5 o'clock ngiyabona bekufanele sihlole bekufanele ngihlole ngizwe kodwa ke abantu bangakhohlwa ukuthi ngizobe ngikhona lapha ePharmacy angihloli kuphela nje ngingakubamba isandla ngithi thatha nathi sibusiso lethi sithi sizulu zwana nabantu abaseyintweni ukuze nawe ube njani ube seyintweni uma ufuna ukuthi ungabe seyintweni zwana nomuntu nje oyidlela iwunga noma nje umuntu ontshontsha uma ufuna ukuntshontsha kakhulu zwana nomuntu okokotha imoto uzoyibona ke uma ufuna ukuthola isibusiso the bait of the same feathers fly together ngiyakuzwa ke la uthini ke manje the baits of the same feathers fly together nesizulu uthini leyo nto usho ukuthi inyoni zohlobo lodwa ndiza ndawonye awu ngiyakuzwa ke lapha yabona mfowethu ngike ngabona lapha ku social media bayasho bathi leli xoko libe likhuluma iqiniso sasho wena ayi wakathi ay akusho mina kusho abantu ku social media lapha ade leli xoko lakithi libe likhuluma iqiniso bangizondela lona ke iqiniso athi bona balandela amanga balandela ikhumba nje zabantu ikhumba ngizona isikhumba mina uyifeda leather original leather ayike suka yaizwa ke isikhulumile le ndoda ungakhohlwa ukuthi njengamanje ngibonile abanye bayasho bathi siyageza khethelezi sibheke khona ake sibone ukuthi lapha sithola iphi ingoma emnandi kakhulu lapha sibheke khona ekhemisi bafowethu sibheke khona ekhemisi wonke umuntu uyakhona ekhemisi makuthi uthola uline umude cha ungabuya nakusasa futhi kuseyiso leso sikhathi bengifisa ukuthi ogogo ngibabone bengifisa ukuthi ngibone omkhulu bengifisa ukubona osisi bonke belaphana bebahle thatha la enjoy nje nginenkinga khethelezi ungangivaleli ngaphandle ndoda amadoda ungangivaleli ngaphandle sithi 30 seconds nje sibone ukuthi ubane simthola njengamanje ake sibone ukuthi ubane simthola 08610300 08610300 indumandumani yathi mesizweni isihlahla somdebelo nzelo nzimela sebethe bethe mfazone empahla lizo zamadoda ayibomvu ninabasatete nabasenyembani mkhonto kwasikazi indaba ikhala manje dictionary zawuthi umndeni this is Vuma 103 uhleli nodokotela ukhethelezi healing hour ngihambi ngedwa ngihamba nongizwa mpoka mchunu intombi zimqoma ngoba zimthanda ngihambi ngedwa sihamba nosibuthu lamabutuzela #slowjam kunjalo yabona masesisha kanjena siwe sesisha ngeexperience siwe sesisha ngeexperience uthini ngizwe noma uyibize zakho ndoda amadoda awusuka ndoda ayibize ndoda uthini konakala kakhulu konakala kamthanyeka lezonto ngezengeze konakala phojana phuma iqulu udla kuba lebhukuda amadoda so njalo ngempela sithi siyaphakama manje kuyivuma phakama Vuma FM ngomlilo lento ingamandla lento nduma ngiyakuzwa manje ukuthi ayikhona hayi konke vukayo njengamanje semfuna oyedwa manje othi mina nginenkinga khethelezi so mase kufika uhlala udokotela urepair awusuka madoda nikhumbule ukuthi njalo phela ngesonto siyahamba kusengolo umgqibelo siye emanzini bafowethu sigcina ukudla ngalela langa sigcina ukudla ngomgqibelo siyagcina ukudla ngo12 emini siyagcina mina kade ngigcinile nje siyagcina ukudla bafowethu masigcina ukudla sibheke emanzini wonke umuntu sithi siye emanzini ubani esimtholayo lapha ke sibone ukuthi ubani esimtholayo Vuma sawubona unjani baba kunjani siyabonga bhuti nomle unenhlanhla wena wedwa namhlanje ugenile uthini namhlanje kuthini yes bhuti uthini eNewcastle but men's
lalela bhuti uthi umoya ngcwele masikhulekisa wena izinto zakho sezizolunga kodwa manje ngithitwa ukuthi ukhona umuntu osebenzise into isikhumba sembuzi emnyama uthi umoya ngcwele wena nike nahamba nangathi kodwa qoba ninanza into engathi ifuna ukusasa ladi ekhaya wathi umoya ngcwele leli ladi kade nithi niyalenza nabantu kodwa qoba engathi nifuna ukulungisa into engathi umsamo kodwa ngithitwa ukuthi baba mawusathi ukhuluma nami kukhona indaba ethinta umuntu wesifazane njengomuntu ongahamba ungena enkingeni bese ngathi namanje kuthiwa usukhulelisile noma kodwa ungena enkingeni kumuntu wesifazane wathi umoya ngcwele ikhona into yababa ibingithide kodwa ibisithinta into engathi imali wathi umoya ngcwele baba wena mawusathi usekhona izinto zakho izilahlekile zonke something ngathi namanje ulahlekele into engathi inhlanhla ngoba mawuthulele ebusuku uphupha impi uphupha amabutho abantu abavunulile straight wathi umoya ngcwele kunento okufanele uyenze kodwa qobo bese ngathi kunosize engilidonsa kwena ngathi kunalo lisizi olidilika bese ngathi uhlala kwena nathi umoya ngcwele ikhona into okufanele bese ngathi siyayibuyisa amandla ngoba uthi mawuzalwa wazalwa ungwambile khona umuntu oyisangoma ekhaya kini owathi makadlule emhlabeni kwangathi usetshenziswa into engathi ikhwama zakhe angazi baba khuluma nami ngizwe baba njengamanje mangikhuluma nawe uthi umoya ngcwele uyagula wena ikhona into ekudonsa emaqakaleni wakho inyawo zakho zibhlungu uyangizwa ngithini usuweqiswe phansi waziwayiqiswa into engathi umuthi wathi umoya ngcwele ikhona into emakode esifubeni sakho wathi umoya ngcwele asilandele kakhulu lento singayeki khuluma ngizwe ungayishi corona kuyona icorona idliso baba udlisiwe udliswe ngomhla ka 7 March this year lento isanda kuqala siyabonga baba ivuma lalela baba uzothatha inamba egcineni yezwe siyabonga sesiyothi isikhathi somlungu utholakala kuphi ngizwe kuyonke indawo ngizo online kunjalo nje Instagram sothi vuma lokhu njani Facebook yebo Twitter yeah konke ngizwe online right abafuna ukhetha lezi 0329486017 ningakhohlwa ukuya ku YouTube kune video ngifuna niyibone nonke YouTube channel laphana Dr Khehlelezi Twitter Dr Khehlelezi nonke niyongithola khona uNkulunkulu anibusise siyodibana ekhemisi abaye emanzini baphatha ubisi baphinde baphatha iMnazaretha mawungana uMnazaretha uzama ugqoka into ezimhlophe Saturday kusasa zonke sidibane emahlabathini ngo 6 o'clock ntambama siyabonga uNkulunkulu anibusise bafowethu